Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ki arngot ki balapau banyo ya ka tiket UDP banyak hun na umsning constituency hari bhoi kata UMDC barem uba don kupar sumer bat uba sunshine makri menta kasngi kilapen pau ya ka jing yateli hakmat kilat pathai khubor ha umsning ha kaba kilaku laru baladayo manu ya ka tiket ken kershan iwe ya iwe pan. Kani ka jingkren nakiti ki arngun kalong hadien ka jingmi ki khubor ba ka UDP ha umsning kadon ha pedeng ka jing apa japra namar baro arngut ki yakni banyo ya ka tiket UDP. Henry menta kasngi uba sumer bat uba makri ki pensyai baki pat ba nong kershan kimdei bandon arjingmun namar kila rai ban kershan bet iwe ye iwe pan kat syaba ka tiket UDP kan poi. Menta kasngi kadon ka special committee jong ka umsning circle ti kalong ke ke ba ngisngu tenat mangikwa ban pensyai syaki nong pathai khubor halor ka kumba phi layos ngo ba ko umsning UDP kadon hapdeng ka kunrum kenra hapdeng ka jong ka jingya kini tiket aka lor jong badon sumer yung ba sunshine ti kalong ke pa kabas ko tenar kapat pun ulong bakani pangikot ka special executive committee kalong ba namar ba kini kirang ba arngut kilapoi sya ka jingis thu jumut baro arngut ban penkhanya ka parti UDP ba kilarai ro baladayo tiket manu nakaliang jong ba sunshine ja kaliang jong ba don lada kiyo tiket manu ki kloy baniat trelang na banta ban penklan ya ka parti UDP apo muslim namat mangikermen ba ka jingya teli jong kini ngikermen ba ka UDP how arajar arpulai kanyo ka jingjob napo ka muslim kaniro kadi ka message ka bangi pas ya baro ki nong snong jong ka muslim constituency bakim nado mentagas ngi bakim nom don shu ka jing artatien ba kam don shu ka jingya songtho bakla kumba kalami bakadon ke jingya pa ya pra ha ke parti UDP hendrai menta kumba philai i hang ni ngila pensyai ba ke parti UDP umsing kamdon shu ka jingya pa jingya pra kani kelalong kawai be ladayo tiket manu ru kini ke rangba ki kloi banetre na menta ke parti UDP te hang ni philai i ba bara aru ya idolang ni adu i presiden juga umsing circle buat yang haru bagi kuhon jingi barok ni dalam ni abangi pelong pelang ni jingi lang kani gadon kawai ke target cumi balong ba induk poi ke jingi tili lang lai gini ki tayo ka adap ni lai ka adap gadon ke jingi pat ke jingi pra ndai menta ganti menta kasni lai ba kamdon cukup beta ganti ke jingi nakliang jong i banaro ila menjur ni trai lang ke parti benek ke parti ni lian jongaro ni trai ni define ke parti buat ni kuahi ba penpetsko ipi baru kita nak senang juga mesti konstruksi bakam dan kejingi pat jingi perang pada ini teli bagi parti juga parti UDP kan kuat juga thong untuk sistem archer lain kedua dia sign ba kejingi teli lang baru arliang kati gawai ka sign bagi bagi poin lang juga jinjob untuk sistem archer lain banyak kalian juga ro unta ni kuat hi berpencai ipi ba dau ini ubi yo tiket dangang yo tiket ro ibana ila ini kersandang ini dari badon sumber ini tiket ini ro neglan ini kersandang vice versa itang kita neglan juga kada itu percaya bar ai kublai ipi baro apa ni ga sini kublai subuh last year ka meeting dari president jogi ba idi harbeli ba kaya ko bangi dokumen ka sosing ba ngilai pinu ulang nakalian jo ba sunshine magdi ba nakalian jonga badon pasumen ngi hot ngi dan ka jingtumu bujungi banyak aireng ni election ngaru lapan kre ni giru lapan kre bar ai ka bangstona kalong ba ngila agree on principle ana yo tiket manga baru ko sumeru sunshine magri ke shambe shongara ni parti UDP ada to parti ke state party ke rai ba ai tiket si ba sunshine magri nakaliang jo ngaru na rai ban ke shambe i ban pitikana ba parti house nama apply in position at home. Kani ka message juga iki dongker shan na UDP bagi Malaysia banyak dan arjumut banyak confused ngilalong gibeteli ilabu khaman ika party interest khaman ika ka interest shimet ibu hadian mat ngintre lang
ngin tuilang kum team ban ngin ensure ba ausna mar pulai ngin poi sha ka thong ni jong kan ta ni kumba pi layu sngo ya ka ke jing kini ke rangba arngot kila menjur bat kila klei happy kinong pathai kubor pai ba hi jong kong srong umsning jong ka umsning konsensi kin skong thu ya ka jing kli jong kini ke arngot ya ka jing penshai ke jong ki tena kaliang hi jong ka UDP umsing circle mila shim ya ki application ke jong ki par ni recommend ye kini man pha syaka district bat na district insa pha syaka state ka shong pat ha ka state yano kan ai tiket tangini bishmo. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.